Welcome to my channel Uburyo TV guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Twongera gushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, waradushyigikiye, ni iby'agaciro. Reka nanone twongere dusabe nawe utarakora subscribe ko wakanda kuri subscribe ukemeza no kuri ako kazogira ka all notification kugira ngo ujye urushaho kubana natwe umunsi ku wundi. Guys, nkuko mubizi iyi channel ya Uburyo TV ukugezaho mining zigiye zitandukanye, uburyo wakoramo mining ukoresheje telefone yawe umunsi ku wundi, hanyuma ya coin wa mininze yajya ku isoko ikaba yagira byinshi ihindura ku buzima bwawe. Nkuko mubireba rero, ahangaha iyi ni telefone yanjye mfite, ni telefone nkoresha, niho ngiye kukwereka mining ushobora kuba witaho uyu munsi wa none, hanyuma mu minsi iraza yajya ku isoko ikaguhindurira ubuzima. Niba ukurikirana iyi channel ya Uburyo TV, iyi mining ndayigukundishije, iyi mining nanjye nyiguhitiyemo kugira ngo nawe ubiyimayininga mu minsi isigaye kugira ngo ibe yajya ku isoko. Hanyuma urareba muri video description urebemo link ubashe gutangira gufungura account kuri iyi mining, cyangwa se ujye muri Play Store yawe nkuko tugiye kubigenza. Uce muri Play Store, ujye muri Play Store, hanyuma ugiye kudownloadinga iyi application. Nta yindi, uraza hano muri search wandikemo ijambo Remint network. Numara kuryandikamo murabona ko irahari. Hanyuma icyo uri bukore, uraza ukore search, usacinge Remint network app igiye muri telefone yawe uyidownloading. Guys, murabibona ko ngewe iyi app ya Remint nsanzwe nyifite. Icyo ndi bukore, ndaza nkore open, ariko wowe uri kwishyiramo bushya urakora install, hanyuma ufungure account nk'ibisanzwe. Nge ndaza nkore hano handitse open, ariko wowe urabanza ukore install kugira ngo uyigeze muri telefone yawe. Nusoza urakurikiza amabwiriza, ugenda ufungura nk'ibisanzwe, ntabwo bigoye. Aho bakubaza invitation code, ndaza kuba nayibahaye, muraba muri kuyibona hano kuri video, kugira ngo bitaza kugora ushyiremo invitation code. Burya iyo ukoresheje invitation code hari bonus bahita baguha utangirana kuri balance yawe ugitangira mining. Nicyo ubutumire cyangwa se gushyiramo invitation code biba biri bugufashe. Hari amacoin bahita baguha yuko wakoresheje invitation code cyangwa se ubutumire guturuka kuri mugenzi wawe, ndetse nawe hari coin bamuha zuko yagusharinze iyo link cyangwa yaguhaye code. Guys, murabibona nge iyi Remint nyimaranye igihe, narababwiye ngo nge mbagarira yose sinzi rizera n'irizarumba. Hano mfiteho coin 4178. Murabona ko ni coin nyinshi. Iyi Remint nyimaranye igihe, nakunze kubereka ko ngewe mfitemo ama mining agiye atandukanye. Nawe ibingibi wabikora, nta kiba kigoye kirimo. We fungura application, banza ukore account kuri iyi Remint. Ugiye muri video description urahasanga link, hanyuma ukoresheje Play Store nkuko tuyikoresheje, uraza gusanga aho bakubaza invitation code. Reka nze nyibereke. Invitation code uri bukoreshe ni 1071 RBF. 1071 RBF. Iyi ngiyi niyo invitation code uri buze gushyira aho baraba bakubajije invitation code y'uwagutumiye. Murabona ko iyo utumiye umuntu muba mwubaka team, muba mukora icyo nakita groupe, murajya musangizanya mu bitekerezo cyangwa se mufashanya, ndetse binaba byiza kuko iyo utumiye umuntu uhabwa 25% ku muvuduko uri gukoreraho mining, hanyuma
wa wundi ukoresheje invitation code ahita yakira Remint 10 kuri balance ye za for free. Izi Remint rero baba baziguhereye ubuntu kubera ko bakoresheje invitation code. Mwabonye ko invitation code muri bukoreshe ni 1071 R ndende BF byose mu nyuguti nkuru. Ndaza kongera kuyishyira hano kuri video kugira ngo mwese mube muri kureba iyi invitation code guys. Hanyuma gufungura iyi Remint nta kigoye kirimo, nkuko wajya ufungura izindi application nayo ni kuri bugende ufungura akurikiza amabwiriza, aho bakubaza invitation code ngira ngo mumaze kuyibona. Ahangaha ngiye kugufasha ni gute wakora KYC, ese iyi coin izabikuzwa ute, iyi coin izajya ku isoko ryari. Ntucikwe na video ziri buze gukurikira, ngira ngo murabona ko hano hari na bonus. Ahangaha buri ukuje buri nyuma y'iminota 20 ukirika hano kuri bonus bagahita baguha coin runaka uba utsindiye. Murabona ko nsindiye coin imwe ya Remint. Ahangaha ubwo nyitsindiye, hari igihe bamamaza hari n'igihe batamamaza bitewe na gahunda, ariko nge nsindiye coin imwe ya Remint. Mwabonye ko yahise ijya kuri balance yanjye, nahise ngira 4179. Ahangaha rero baramamaza, ariko ntabwo aba ari ngombwa cyane ngo utegereze urebe ibyo bagiye kwamamaza bitewe nuko ubishaka. Guys, ntimucikwe na video zikurikira. Iyi Remint ngiye kuyibavira imuzi, nari maze kangahe ndakora, ariko nagarutse ngo dusangire amakuru kuri iyi coin ya Remint. Ciao, ntimucikwe na video ziri buze gukurikira.